بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mga palangwansin kami haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kami imalok kaniyo ha mahapon ini biya dagbos way parimanatong iniban sinakwa mong kabyaksahan partner ko rihay ini wala ko kalasan ni Chef Zakaria Muhammad karna biya dagbos matraffic sa inshallah ta'ala mga pila minute biya on dumatong na siya kapag tagaran kaniya inshallah subhanahu wa ta'ala dimil kita pangadjian sugpat sin pangadjian amuin kaya tukbal sin kami kahapon paliharan sin adab asyam al-wajiba wal mustahabba paliharan sin adab aturan sin pagpuasa ay roon nakawajib at tawakan mustahab amuin piyag marayaw sin agama Islam mang tamahinang hati niya on pahala ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So kahapon alhamdulillah nasabot sin kami iban sin guru ko nasahan in laung ta ding panagnaan iban sin amuin hikarwa kabalikan sin kami panagnaan amun daw na al-iltizam bil Islam wal qiyamu bi syara'ihi jami'an. Ding mga adab sin pagpuasa mga palangon ha kama Islam amuna in tumutog kita roon ha laung ta daakan sin agama Islam kato sarta amuin mamaindog ha kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala riha agama niya amuin laung ta suway katanyad to kadal kagaus-kausan ta hinangunta biya na sinamon laung ta biya mga nasabot ta kahapon na auning mga palangungan ta kaibanan nagugulang Muslim magpuasa walang Ramadan so makawati tinggalan kayo walang ding mga laung ta amuyin piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila biya na sin nagpupuasa so makawari sa magsambahayang aw neto mihinang gadto kato ding kato niyo mga palangungan hakam Islam na ineto di eto laung ta makajari ha diha aramatahin ng uling biyahayad to amuin magpuasa ko po kung sisabti tinggalan mo in sambahayang hanggang na kung nagpuasa napangakan mo harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos na may taisabi indakan sin Allah ta'ala biya na si magsambahayang sa nag-ulag uli akan sin Allah ta'ala tinggalan ta sin amoyad to in daw ta tinggalan sin katan ibadat karna bilang saring mga usin katan ibadat in pagsambahayang ini mga palaman hakam Islam sabab na kaya ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan asuhon, bistahon dahil mga amal ibadat sin anak po Adam bito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga amal ibadat panagnaan bistahon sin Allah ta'ala iwan asuhon tanyahon na munain paliharan sa sambahayang banging sambahayang nakaamuna hati na tayma in pagsambahayang niya nagkaamu haturan kawayan sin Allah ta'ala sarta nakapas in sambahayang niya na makapas na yung kataan sin tibayhuan sin ibadat niya puas nga sambahayang pagpuasa niya makapas na, in pagzakat niya makapas na, in katan uno na karayawan na hinang niya po sa sambayang insyaallah ta'ala, makapas na yato. Sabita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, arapon bang insambahayang na fail, wala nakapas, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna sin pahil-pahil mo sambahayang, at wala mo tiyunay sambahayang, doon nakatiutunay mo sa wala nakamo kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at wakan tinggalan mo insambahayang, hati niya hinang mo yung kaiwanan ibadat sumagawin sambahayang titinggalan mo na inyad tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang isambahayang itay maun di na matay ma in katan sin tibayhuan sin ibadat niya hati niya nalukpasadya in katan ibadat mangwayrong sambahayang mga palangwa na kama Islam hanggang na insambahayang nabilang siya inihag sin aramalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam insambahayang imaduddin hag sin arama Faman akamaha, pakad akamad din. Hisiyusiyo in nagpalindog sin sambahayang, biya da sa kaula-ula ng palindog nin agama doon hagin hawaparan niya. Arapon hisiyusiyo sa bintimingga na sambahayang. Waman tarakaha, hisiyusiyo timingga na sambahayang. Fakad hadabad din na sa unatulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, larak in agama doon hagin hawaparan niya. Hati niya, mga palangon na agama Islam, biya dagbos bang taurulon, in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na wayron ka Islam sinambuk tao amuin wayron sambahayang niya. Karena inyan na hag sin agama mga palangwan agama Islam
bangin agama wayrun hagnen atan tumaluburun kay min agama. Subhanallah, inadto mga palangon agama isam suway datu imang kanun dilang tahalga karna inyadto atin hikalaraksin agama tabang wayroon sambahyang sin tiap-tiap hangga tawreng kato niyo. So amoy aturing ha mga panagnaan daw taadab mga palangon agama Islam in subay hatin niya palindungon tingkatan sintibayhuan sin ibadat amo insyara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kung magpipi na hadya kita laong ta sarang nagkako magtarawin hadya ako rin nagmagsambahyang 5 waktu. Inyad to mga palangon agama Islam nga tuntin tarawihan na sunna kutsun natin hukuman niya. Ara po din sambahyang 5 waktu piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in kagbidaan sin tarawih iwan sila sambahyang 5 waktu. Na magsambahyang na dyan ko tarawih kadtoy kuno. Pagwasway rin sambahyang 5 waktu. Ramik yan inyad to mga palangon agama Islam. Pasawrayad to mo pasda inam kakahinang mo. Bangdi mo palindoon in sambahyang 5 waktu doon hagin hawawalan. Daghay karwalong taadab sin pagpuasa mga palangon agama Islam al-imsak anil munkarat al-lafdiyya wal fi'liyya amuna in hati niya pagganganta in ding ha mga hinang mungkar ay roon nakahakabtangan iban sinamon kakahinang nasabutan ni kahapon na dilay na sin kami kahapon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Samanjari mga palangon agama Islam kay kato alhamdulillah yan na inguro karasahan ni matong katuan kana nakaw. Inhikato mga palangon agama Islam mga adab laong ta sin pagpuasa di bulan Ramadan suway laong na al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Hati na suway aon ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin sin pag-ibadat ta labiluwa na riha pagpuasa sa bulan Ramadan. Ini di mga palangon agama Islam adalan na ini pagsabuton singkitan niyo in ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala amura ini namukding ha mga laong tasyarat hikatay masin ibadat sin kita niyo umat muslimin laong taipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in ka-ikhlasin ni na amin daakan sin Allah ta'ala kato niyo katan bang in pag-ibadat ta wayron ka-ikhlas po Allah ta'ala ando yan asin agi wayron mahasil ta haadlaw ka na pahala karena hinang tabukong karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intohan Rabbul Alamin nagdaat kato wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wala na mo sila lang sin Allah ta'ala naraat malaingkan hasupaya sila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas hapag agama patuhan Rabbul Alamin. Na in ikhlas pa Allah ta'ala mo ni magniyat ka bang ka magniyat himin na sinibadat karna hadyasin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na dukaing laong tamyaksod mo maringkan karna pangakadharakan sin Allah ta'ala muhong sinrida sin Allah ta'ala muhong sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta muhong sin karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala matiyatakaman niya hamanga sila bariman amo in nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ka-ikhlas kanya. So amo yan itong mga palangon agama Islam ang kanay Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabdalaw ni man sama Ramadana imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dambi. Isiusilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpuasa sa bulan Ramadan piuasahan ni bulan Ramadan imanan wa ihtisaban karena sin pangahagad niya patuhan Rabbul Alamin wa ihtisaban nung sin mga ulama inihtisaban di yadullu ala wujubil ikhlas litahsili thawabihi in makna sin ihtisaban atin niya manunjuki maun pakawajib sin pag-ikhlas patuhan Rabbul Alamin karena muhong sin pahala atawakan tumbas din ha Allah subhanahu wa ta'ala sin pagpuasa niya iwan na sin kaibalan pag-ibadat ni patuhan ni Rabbul Alamin. Amuyad to indaakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabalikan ko in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban isiyusyu in piusahan niya imulan Ramadan imanan wa ihtisaban karena sin pag-iman pa Allah ta'ala wa ihtisaban iwan ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin wayron puhong niya unubang uno bukun puhong niya magpakita-kita magpawantog magpawansag habang sa manusia sa hanggan siya himinan sin pagpuasa sa bulan Ramadan karena sin puhong niya sin karaywan ning hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ay maampun kanya sin Allah ta'ala in uno na ring ha mga nakauna ring ha mga pardusahan niya beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga palangon agama Islam in ka ikhlas tumtumun nato in yadto ring ha mga syarat ikatay masin pag-ibadat sin tiap-tiap hang katawring kato niyo amurayan mga palangon agama Islam inya wadihan sin ibadat sin kita bang on ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala arapon in pag-ibadat wayron ka ikhlas
bukon niat karena sin Allah Ta'ala inyan malukpas hadja in waktu tahiminang kanya di adto bilangon sin Allah Ta'ala ibadat sarta mardud hitulak di sin Allah Ta'ala taymaun sarta rejekon sin Allah Ta'ala di adto taymaun mga palawan agama Islam na bangso pa may maksimum ng ibadat karena hikuan karena pagpakita-kita hamuk tao atau magpasang nita hamuk tao na darat sin Allah Ta'ala rakala law sin Allah Ta'ala kadtukaw pangayo pahala hatao pagpakita-kitaan mo sinibadat mo yaon karnahan kan ko nagpuasa nag-ibadat bukon karna ko karna jaban tukon ko sin pagkay mo manusia na pagka ko nag-ibadat bukon karna ko na iyo ko mga pahala din kako sa pangayo ko ha mga tao amon piagriyaan mo piagsumahan mo amo yadto mga palawan ha kamay sam na wayron makarihil pahala wayron makatungbasin uno-uno na ibadat na hinasing kita tuputong kalin Allah subhanahu wa ta'ala sabihan to paamuhon din pag-ibadat ta karna sin Allah subhanahu wa ta'ala so manjariin sumuno itukbal ko pa buro ko kalasahan amuin sumugpat dong tas pangadjian tungod pa ang ada pasyam lawajib al mustahabba amuin ittiba'u hadin nabi sallallahu alaihi wasallam in sumuno ittiba'u hadin nabi sallallahu alaihi wasallam amunain long ta umurul umupi singkatan amin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na in Rasul long ta imaksud niya hangkan siya di aksin Tuhan Rabbul Alamin asupaya di maun in pagsulang manulang si manusia amin hasupaya sa masibo in katantan magad doon ha amin pamandu yaon sabab inyaon katantan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala para sa waban na hinangin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak na in siya in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in katan sinamuin hibaita niya yan bukon yan dahin kanya in puunan in yan tukatantan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala karena piyang daakan sintuhan Rabbul Alamin hipabaita pa katan manusia na sabit to doon kita niyo tumutog ha amin katahinang sarta amuy in piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala atau wiyadib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amin makatot na to ini agaran atau singuran naman ang pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab ini to pagyanon kulong ko amin wiyadib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab aw ni sab kakahinang tartan to hadja Rasul sallallahu alaihi wasallam in pakaradyaan kaniya in hukuman niya wajib bang hakato isabihan bukon siya wajib at niya sunnah hadjeng kato bihan biya na si mga longta pagtahajud inyaon wajib kaniya wajib ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa tungod pa umat niya bihan na inya to sunnah hadjeng hukuman niya supaya biya mga rida kabukatan to di mga umat niya sin ini tungod pakaradyaan sin amin kakahinang launta tartan tu Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian bihan dahing ha mga ini ini launta halal kato sumagawa haram ha Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na si mga jakat hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagjakat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin ahli niya sumagawa inyaon katantan na manjari kato tanyo katantan in amoy in tungod pa amin tumayma sin jakat na amoy at tulong ta so in kita doon kita ha amin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul pakudu wa ma nahakum anhu pantahu uno-uno na India maun kaniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin daak sin Tuhan Rabbul Alamin unin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo hadjad to in hinangon niyo in piang langan niya katantan di manjari hinangon so way sabi to tangkisan na to nabang kita niyo roonhan amoy in tumutog ha amin kakahinang yan way roon hadja laong simbahasa ini paltus sin hinang na to kumugdan na sa katantan sabab inyaon katantan amo na ini piang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo sarta lawaiha pag ikhlas sin hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon ikhlas pa Rasul misan siya in singuran siya in namin urulun na to upihan bukon ikhlas pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala at bukon Rasul in magdirihil sin pahala sin karayawan, sin tungbas katantan, Allahu subhanahu wa ta'ala. Namay ito mga kataw tayo manguran.
dahil nga mga mapatot na to purulon, labi-labi na bulan Ramadan, na inkatan sin kakahinang biya na sin agina mo limabayaon, na suwere sab tutukan na to. Bukon lang ta ini doon na dya kita ha pagpuasa, iwan sin pagtarawi, iwan pagsambahayan na timpo sin Ramadan, sa sumagawa kataan sin hinangyaon, sampay pamapuasin Ramadan, suwere sabit to, hinangon, amura kumanindi ta hinangon na muna ini pagpuasa. Iwan sin pagtarawi, sa sumagawin kataan, hinangon nito kataan, yan na sinakinamo, inrukon Islam 5, subay di magbutas. Subay rayag tuhi hinang sing kita katanta. Namay ito mga palangungan haram Islam. Sumunod. So alhamdulillah mga palakon na kami Islam in duwa lang tamo in nagsunuhay doon na manunjok ito pa amo in sarat ay katay masin ibadat sin kita katuan amuyad do amo muna ikhlas iban sin amo lang ta ittiba'u hadin nabi sallallahu alaihi wasallam amuyad to in tumtumon na to pag kita mawaya tay maon sin Allah ta'ala ibadat ta nasway kita di mutas sing harwa ini muna ka ikhlas po Allah ta'ala bang kita himinan karena tuod niya wayrun na rukaing pumunta irita sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian ing kakahinang ta paamuhon ta maon pagkakahinang amuin syara sin Allah ta'ala piatarang kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arapon in ibadat mapuas din haini amun lang tahinang hinang nasing kita atawa pangagad ta mga lang takamaasan ta amun wayron aturan deng ha payron puunan hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inaturit naman jari hinangon iban wala na nabilang ibadat in ibadat amora in hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambat sin waro kalasan kain wasalin ayat wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ayri inna in piaratong kaniyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pag-ibadat hantang sin pag-ibadat iban sin ginasan sin ibadat amon hajatun kawaan niyo ng sin Allah subhanahu wa ta'ala masinguran niyo arapon uno na sa pianglangan niya kaniyo di na ipapahinang kaniyo wala na nahinang niya salta wala na piyag marayaw niya inyad to soita aniwan karna bukod na to ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala minsan pa pangatod mo lang marayaw ataw lang wala nagbus pang ako kaya rayaw sa inbiha ini bang isab in arama wala imyan marayaw na bukod yan marayaw mga palangon na agama Islam karna maglupas hadya kita sin kakahinang tabang ito wala na bilang pag-agama ima bilang pag-agama amura in nasabot sin Quran nasabot sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So manjari mga palanggo na kami istamin sumunod din ang mga adab sin pagpuasa sin kita di bulan Ramadan tarku ma yuaddi ila iftar hatin niya pagtinggal sin uno na mangdahi pa amuin magkapagbuka kaw atawa ka namon hikapagbuka mo sinamon kabukaan mo in puasa mo ayaw kita may nang sabab sin hikabuka mo amon lang tawala pa miya mabuti namon na in wakti pagbubuka na arakala bangka makahinang si mga parkala amo in lang ta mangdahi pa amon hikabuka sin kapag ikapagbuka mo na inyato di ato manjarihan kan natinggalan tin mga parkala yato sa pa mabya sinamon lang ta mga kakaon ini sebab namon na in liagan kato sin Allah ta'ala patangkaan kato di bulan Ramadan hadlaw sin Ramadan amon in pagkaon pag-inom iwan sin lang ta pagsuok paasawa sin amon adlaw sin Ramadan inyan ding mga long tamuin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibon na sin katan sin amon nasabot amuin makawatal kanya nariha ini mga palangon na kamay so itaan iwan umanib kita ding hamon parkala atin namang dahi ka to pamin matem kita ada kala di kita sumampay pa amin long ta sumadop in suga makabuka kita sabay ta na ada kala biya dagbus timuin syahwat mo to in nafsu mo paparkala yaon karna sinsim ok komon kanya biya to biya pa makakaon atin niya kabiaksanin ikaw bang kumakita kakaon bihaon atin biya dagbus magbukali na mo nafsu mo sebab kasusuwakan mo yung kakaon niyaon anya kabiaksahan bang kumakita sing kakaon niyaon bihaon tanab na di ka tud makatahan mang di makakaon na ayaw ka umalok mo pagkakaon yan atin niya anib ka rin hayat to amo yan hindi nga mga laong tahin ang musik kita supaya di makuhila iban di kumangi inamon pagpuasa mo sa madakala na matem ka daw mo na bukaan ko na ini nagbusti ko na katahanan sa awsan ka ibanan laong na mangi-isab tong magdor sin napso na yan to manjari bukong bihayan to kagi atin niya mangi magdor sin napso bang napso amin mandahi kayo mo pamin sumulang patuhan na pula namin amo yan to mga palangon na kami Islam atawakan laong ta
biya mga parkalaon sa mga tabiyayon mga kausugan lang tabiya nagbus na tra kusog-kusogin sa hawat nila katuan biya dong tali pagkatiw-tiwan na munal imong panagid sa gid ko pa asawa mo bulang Ramadan sampay pagsiyong katon biya nagbus jari ini ha at ko simiyong biya mga asawa mo matuktok yaon lang ta ini to jari way to piyang langan di ito ikawatal sinamon lang ta pagpuasa ta atawa kan sumagid sa gid ko biyan magin paisan mon papaisin asawa mo yan to kaagatin niya bangmayan wayroon niyat murugaing atawa amon bukon magpa buhi ko sinapso mo si sahawat mo inyan to way maglangka-lang ka o yan to kaag way to sa niya sumalawa mga palangon na kamay sa mahal sin ikaw kabiyaksan mo yan agbos makusog na mo yan mga sahawat mo yan utang ta amo pa kain sumagid na ka misanat umatud ka biya agbos magtuy na ka biya mga agbos bang mga tubig piyaso ya unta biya magbukal magtuy nga katuan na tinggalin na yakaw tayo mo da ka may sa matin niya alib ko rin maparkanin karena ada kala di ka mabot pas madopin suka di ikaw makatangbusin puasa mo karena sinamulong ta na tempt na kaw so amo yan itong mga palaw na ka may sa kamalikan ko way siya na mo inamulong ta at kaw simimutok-tok sinasawa mo karena biya nagbusatin lasa mo kanya bang mayan wayron sa hawat bang dahi madtukari so wag nahabulan ka puasa yan ka kabulan puasa sa nagpupuasa kaw amo yan itong mga palaw na ka may sa minamulong ta paaniwan ka to sinsara natin na patinggalan, inuno-uno na amin mangdahi, mumahinang sa bawan sin hika batal at tawakan hika buka mo sin namunlong tapulak-pulak at laway rupa timutok gumin. At in pagpuasahan dito, amoy ini piil sin kitawihan, amin mahinang par sa bawan, hika ukab sin amoy ini para sa baban sin hikabuka sin magpupuasa biya sa pa malongta tungod kakaon bihan amun biya sa ka manginam-kinam si mga kakaon matubihan abo kon puasa mang biya ka babayaan mo to matubihan di ka makasandal way pa way mga nasasakapin pagbutang sin kuan katantan madto na ka umukab sin ini sa sin ang matubihan sa ta magtuy na kiminam kita talong na sarap sin ini asawa ko magadyal nabi na unot to ini mahinang tahulan puasa ini tu kabatal sin ini kuan sebab tiu dito na mo sa tin pagyanon dito amin turun mo hinangon mahinang sabab sin hikabuka mo nabi to na on pa waktu lang tatiu in sumuno niya al khawfu war raja at niya muna in kataan sin amin hika makbul sin hinangta dahil amin hika pajatuta muna hinangunta karena sinbuka ta pa Allah subhanahu wa ta'ala siya ini mapatut tawihan urulun ingkatan panghindo sababin siya na dahil kaniya ingkatan ginawawaran tala in kaniya in katan sin rejeki yan dahil kaniya rakatanta nasa beto in amin pagmabuka ta bukon sadya pag mabuwa hamin long ta ini mabuwa kita kanya sa website nagpapanjari kato sumagawa labi-labi na hawalan Ramadan amin buka tari matay may namalta na atin na subay ta to pakugdan nun haununo na piyang daakan niya iwan haununo na yung piyang langan niya yung piyang daakan niya tuyuan ta hinangon nakadal kakausan ta inamoy in long ta piyang langan niya tuyuan tayo sa biyantang kisar. Na inga to katantan, karwayan to, bang tanto na hinang, ingan niya yan to, ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtinggal mo, ibadat. In pagkakad mo simpyang dakan, ibadat. Na mo yan to. Nasa ta doon haon, in di taman jari iun doon, amoy ini huat-huat ta, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin amoy tayo maun niya, amoy na amal ibadat. Hati niya, biya kita amuin uno yaon liulungot taring Allah subhanahu wa ta'ala namin karayawan sinamin pag sangsa ta sinamin piyangdakan niya kato so namo na in Allah ta'ala di siya magkakunahan sinamin bunga sinamin amal sinipon niya ikaw raing magkakunahan na sabi ito sabay kita in magpatudyo sinhinang tamaon pa amuin ini panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab siya yan in nagpatarang sinhinang mapatutta hinangun bihat to na in amin muna amon yung kabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala in umulhambuk din dito sabab na biyata sin Tuhan Rabbul Alamin ha Quran mahamulya innama yatakabbalullahu minal muttaqin intay maunda ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala amon yung miya makadha amin pag-ianon takwa amin niminang sindia akan lumayo din ha
pianglangan. Amwad tulong ta. Na damit yan. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, ang taon. Walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Kita kaw. Inamuin sila, amuin naguno yaw, ano ba? Nagdihil ka. Nagdihil sinamin puno yaw. Nila. Puno na dirihilan Sa na sarta ito aun kabuga halom sinuno nila. Sin pangatay. Sin pangaten nila. Sin aun kabuga aun paghali ding haununo namin di katayma sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo tim maksud niya na murah-murahan yung mga yato katantan mga katawtay manguran amun ayaran na to inamalibadat na to halom sin bulan Ramadan sabab lando tud mahal ka inyan katantan. Kadtoy kuno lawi-lawi na hajaman amin bihayaon nakapinang po adlaw ini. Amuin ini kaya baita namo na rin di bangkaw kumugdan ha ini amuin kuno yaon Lailatul Qadar pag ibadat mo nagsasambahayang ka atawa nagtatahajud ibutang ka nagtatahajud ka atawa nagjizikir ka atawa naginibabasa ka sing Quran nang hindua akaw nagtawbat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala ini to katantan di mo kaingatan hauning kumugdan dito dahil nga mga waktu sabab na muna kainin to on na nga subo tungod pa amin sambahayang rong ni Lailatul Qadar nalong ko biyaw ni sabi ang mga ini nasabot ini aun sambahayang Lailatul Qadar wai ini to sa sumagawa inhinang tasindom na bebeta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo salatul lail matna at inaway limit niya Iban wayad to buko na duwa sa Ramadan sampai pa Ramadan natin hinangon tayo nito supaya amuin kalu ramayan hambok ding mga inihinang na to ito kumugdan hawak to sin amin pag naog sin Lailatul Qadar. Inyo on pagdikir, yon ning pagtahajjud, pagbasa Quran, panghindo apa Allah Taala, pagtasbih, pag istighfar ng marayaw doon hawak sa kakao. Mag-idang sarak kakao. Minsan magidang dusawalan niya ang katuan. Mashallah. Biya nang kanaon nakakadto ka inapaway kako nagkuambihan. Amo timpiang nga subo. Amin sambahayang Lailatul Qadar. Na amo timbeta kulong kuweron tuod beta sin sarak bataon tuod amin sambahayang Lailatul Qadar. Sumagawa in sambahayang doom way limit niya. Way limit niya. Amo yan. Rakala katuan na pamasunod sa imong hadis Nabi sallam man qama Lailatul Qadar. Atin hisus yung timindog sindom Lailatul Qadar. Buko na tulong na in sambayang Lailatul Qadar. Sa hisus yung in makapagtag-ipon atin na mag-ibadat, makapagtahajjud, magqiyamul lail, nagkasabo haruman sa Lailatul Qadar. Ibiyat to ka. Ang qiyamul lail amo na yung pag ini buhiun mo indom yato pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tindokanan mo inamun ibadat doon ang mga ruman na sa putyaon. Amo tim maksud niya. Wala nila kaya pahaman ng hadis at ada kanay panganila katuan sambahayang ng Lailatul Qadar. Pag kayo magsambahayang magtindog. Magtindog. Nawa kong biyato. Sa tindokanan mo inang katan ibadat hinangon doon hangin duman niya. Pag mana mo aturan sa sala. Oo. Naamin napatarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naman ito mga kataw tayo manguran. Na mura-murahan, insyaAllah ta'ala, amoyin makwanta. Aon yan, nung yan, makadnadya sumambayang, aon mga magjamaa. Napag-uwi sa ito, malyali na pag-uus. Nadakalawa ko na waktod ito. Bukon. Bihansan. Na amo yan. Nampa, biyawita doon tuod hamin, sulusul layl al-akhir. Amoyin, hikatum kabahagi sindum. Hikatum kabahagi. At inatay na pusan bahagi. Sindum yan. Magkulang magdami ka ito, mga sagdwaw yan. Mga bihan. Mga sagdwaw yan. Bihan din kwan niya. Sarta na, inyan, maarup, matarang, labi-labi na pangayo, taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna bihay kato sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy hindi kita patakaron, subay na amoy ini di na kita misan makapamung at ini amo na pagyanon lang ni gara-gara amo magbukal na iliog mo yung maghagak ba yung kaibanan ibunal niya bihad to na amo yan to di kita tumakad to sarta lang niya ayaw kamo tumakad amoy ini gumawa yung matasukarin katugom niya pagyanon doom Ba't tumugom yung mata sukay ko, tumagad pa amin ini gumawa sa simaynaan. Sa doom na yan, to subay ikaw,
taubat pa Allah. Atin niya, sautan mo tayo. Sautan mo, abihad to. Amen. At inebang unahin ng talo sa sinadlaw na, ini di kita tumakat pa amin, ini gumawa yung matasuka. Sabay kita makapagtawad pa Allah. Labi ba yung katunay sa mga public service? Na, Public service daw na pahatikan kuan, pakalion siya hina niya, indong ni paadlaw na daw, ni paro. Biyad to kage. Na ipagtawat, sway biyad to lang Biyad to. Atin niya, mangkaw na kayo ng sindom, sa roon doon, pagtawat ka pa Allah Ta'ala. Kaya ito sinadlaw, ay ikaw magpabot adlaw ro kayo. Ay, ito. Biyad. Kumiyat, kung palang muna kami sa Na inshallah ta'ala na long tain waktu na to di matong na rin na kayo magpalukay tukbal na mo pa muadzin sing kita niyo si Ustaz Abdullah dito yato pakitapagdan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر